lesson 6 Indian and Tep and the Don and Tuna John. While a new document can the Leanga A4 among the top man. Okay, control 1 actual size. John rectangle kan langa and rectangle kan potanga. He elimina stroke or a line can track them, elimina stroke 5 point among them. Assume again, textile can actually match here can rectangle po here assume we feel the Taylor. Align feel when I love running, assume a doom can tell. Assume the work hard in 100% he can tell a don do tackle to clovin. Textile can langa here. Textul kan pot lenga chunga hian intent depth so hi dung to pin tilian lenga dule center alignment at po daula po chunga thu chule patang Indian and ta thang te kan chunga relo zona select lenga kan copy nga kan paste lenga paragraph di a anthena first paragraph is select la justify la control shift le justify so a first line check e malama kan da phei do na first line te paragraph button na kan tin chia kha tina tepon kan phei the te me mo amar tepa kan phei khian ki Indian tep ti aya khi job ke lo pe don ta la kan pe thei don lo ni chuma chon Indian and tepa phei lo khan Indian tep kan ti tep manga phei lo khan Indian and tep mangin kan siam do na mi tu chuan type Indian and tep ti hi shortcut key control I ni kan la chho do na ni chuan hemi 0 hi ekan margin line zone a hian ta kan da anga 0 hi margin line zone a che kan da anga chuan he tlai dum hi kan thu om na china khani ta ni chuan a first line che paragraph button na che kha malama kan da phei do na wangin tlai thil dum pa dum jing a chung zo ka hi amalte malama kan choi pheyam om na chen tur kan du na huna chuan chumi zo chuan apply kan ti am chuan okay tikhan khatia khami Indian tep ma kan son phe khanin hi job cap kan pe thei don an tep mang kan phe be thei te le ma ma su tep chuanin job cap te kha pe thei lo thina ma chu Indian tep mang kan son phe khan job cap kan pe thei ani utilities sa plugins sa job cap line me or say apply close na noi zo ka hi kan select lenga type Indian tep kan ti lenga type Indian tep control I shortcut key 0 hi margin line zone kan da lenga chuan avai kan control son do na hengla kan select chin jong jong a hi chumi tu chuan tlai thil pan om jinga a noi zo ka hi kan select jong jong avai choice on na ni avai kan choi pheng ti khian apply kan tianga chum zo first line chi malama hian kan da phei leng first line achum te hi amalte malama kan choi phei lenga apply okay I hi job cap kan pelenga utilities sa plugin sa job cap sai sa to book apply close ani le ma hian serial number zo hian lai keyboard a tep ka velam pangami ka tep voi khat kan peang zo chon particular ti kan chuleng particular zo tep voi khat kan met lenga quantity zo kan tep voi khat kan met lenga rate zo tep voi khat kan met lenga amount
chuan enter kan tianga a hnoi hian serial number zone a hian 1 kan tianga 1 zo a hian tep khat pek le tur ani Samsung monitor 15 inches chuan ke an enter la ke chung ne na zone don ta lo ani an next mi tur quantity zone mi tur ka ma chu khami en zone lo bang khan a chung khi en ka ra kha tep khat kan pek tep khat kan pek kha tep ni tep thum te lo han so na ngai lo ba a chunga en ka ra tep khat theu kan pek chun a hnoya po en ka ra tep khat theu pek tur ani ai in zone mo zone lo emo kham in zone lo nu ya kha tep kan pek in ang thrap chu a to pa kan siam rem thei do chum siam rem dana chu kan je tur chu ni tep khat kan pelenga he tu na hian en tele tep ro po i uan le Samsung monitoring car tep chu azau de do ya ma chu 15 inches so che tep kan pek le khi chu space kan mi ang le kani khat azim ma bang khan tep ni te lo pati sam lo to azim mo azau mo tep we khari me chu na to le 5,000 kan tina tep kan tilenga rupees kan tileng rupees so point tep pek tur chuan 10,000 enter true tep true zo hian Mercury cabinet tep kan tianga 5 tep rupees enter number 3 tep Samsung keyboard tep 4 tep rupees tep ai kara hian tep khat zel kan pe chu to pa kan siam rim le do ni LPS 600 patni amanza chu 3500 rupees patni man chu 7,000 tlasang khani sela chuan khi no khi serial number particular quantity rate amount ti ho zong khi kan select potang chuan heta type a indian and tep kan tilenga 0 hi margin line zone a che kan da lenga serial number particular quantity rate amount ti ho khi ai kar moi tok ai khat moi tok vel kan rem thei po dor ni serial number ki tu son ngai lo ta se tiken om ta se chuan particular hi serial number ta ai kar han chong tu ra kha inches khat vel tur kan som phayanga number o ti le p in karami in kar hi entaila hi number hian hemi half inches chan ve au ngai taila ta inches khat vel chu 1/2 vel hi ne tai vel kan ba ki to panga voi khat thil dum aron om don hi ang kha particular kha aron sem don ani apply han sin taila tep kan pe ka khan ti kan mang thei jela tep khata pa khan sel kan mang thei ta hen tem ba ki te taila apply detaila ama sabera hi particular don ding do ani hi en khan ba click pa khom jiom lawa tep khata pa khal sel kan mang thia click sol palte lo om thia khate khan khate ngalo ni chuanin hi ama hi in click lenga ti khan dolama po thak hianin apai le na khan ni mai so particular le quantity in car jo song khan chu lenga ata hian particular hen noen thu dang te lom dona ami ne na quantity in silo tur khan 3/2 vel hen click le taila apply rate hi 5 bor vel hen daila eta amount te khan tep khata pakha ya kan mang thia serial number le particular in car tep khat kan pe ya chu ta chon hi kan manga o particular le quantity in car tep khat bo kan pe le he kan mang le ya te khan tep khat aga pakha ya kan mang the ni chon kan hi kan ma sar dan in do hian aron din turan ye click ma center kha particular ring nga
an dot kha quantity an dot kha rate in an dot le kha amount in atiang zel khan okay kami mil khan an hoi kan siam rem to do ni type a indian in tep kan tilem control I shortcut key kha shortcut key hi se sam tu chuan serial number lai vel taka khian 1 2 3 4 vel khian kal thadona chumi tu chuan 1 2 3 ma hian tep kan pe ge lo awang ti I click top khan ai son ve mo thei don lawa ki chu wang chuan he abul tan hi in son ve tu chuan tlaya manghin kan son dor ni tlaya a noi mi mang hian claim kha soi sun lek mai tu ang khami zona khan 1 2 3 hor na ma so particular zone thla khan samsung monitor ho kharon dona particular zone che chem don particular ma le karon interna bangin particular ma le vela kan click le ni kan apply so quantity chu a zone a che kan dang rate po khatiang che khan chuan amount ma hian ta hian rupees na tur kha kan da le photanga chumi zo amount zone na paisa kha kan da to do ni true so han entai la amount le rate hi entai la tuna kan mana chon ki velam pangar he tla hi velam pangar ron ro tha puta he por rate por velam pangar ron ro tha puta ni ten si amount kan pi paisa ang ti re chon in dinglam pang yan ro thina chu ma chon dinglam pang in ro tu kan da ve do na tuna kan man ne hi om sia chon left step kan mang ti na chin oh dinglam panga koi phei ni hi left step velam pang in dual chi khan ta ni tuma chon amount le red big hi dinglam pang in dual turin kan da ve do na tuna kan man line me left step hi kan pot thade anga eta right step kan hong ve thumam tuna kan man ne khai hi ni ya hi right step hi center step kan te kha right step hi kan thanga dinglam pang atanga ron intran turin to wangin a dinglam pang shru la hian complete ve to thumam apply dikhan dinglam pang ron dual ve to do ni chon red po om sai kan pai le photanga right step kan ta thang le anga e zone velan click ve to thunga chon apply kan ha right step okay chon he kan tu chutin kar hi lo zim lu tuk theya kan ti zau deuh le kanga chumi chu line spacing kan te kha akati hima pati zona kha hetlaya control palita font size kan pati lena kan pati te na nuai chemi he hi line spacing line in car ti hima ti zona khan thanta ni tuna 14 na oma tuna mi ki 14 ni chun I zau tu chun 14 aya tampe ka ngai ti na 18 pachina ki aron zawa chun 18 I zau 24 te po kan ti te kha ti khan kan du kan ti zim kan ti zau theya ta om sa kher kha man tu pina chonglo du le ta hian a 20 kan ti chine po tu le 20 in tianga enter ti khan ti chok the bo kan a kha line spacing in car ti hima ti zau na chun ta ni chuan rectangle kan la anga hemi achun big te hi malte in kan potanga chu achung kan ti dumam chuan te kan ti duma chung kan ti dum khian adung taklo tuka kan text kha aron lang theilawa tuma chuan he kan thil aduma kan fi la kha achung kha kan ti dal le don mi he ta 100% hi kan ti dal le nga so kan ti dal du pana la lang the chu lo kan chu ta achan chu kan chu chut na pon jo ka khan he thili oma lang the tu chuan he ta kha kan rectangle po kha kan select anga element arrange send to back kan ti ngai kan thil rectangle po kha text ma kan bata de don send to back kan chu zo rectangle po kan la lenga tan rectangle kan pot lenga chuan line tool kan la anga line kan pot thlan hi to don line kan po don hian a line na che en cross khini kan thil po tur en cross thi kan han da che khian aron bar pe panga a var pe blai ta khian shift ne ha pot thla don shift kan me hian line na ka koi thei lewangi to pina kal thina adoi po a line na om chi ron var le pe panga a var pe blai ta khian kan thla liang
avar pep khian laina chi intona laina chi to ble tinani ating lo te aron lor kan tiang chi kha om lo avar ma chu po du me lo tu chuan avar nu bok kan thla leng laina po dia dia ni mai khan chuan hnuaiah hian tuna kan tiang deuh tho khat an ti lenga teksu kan la lenga ta thu kan chu lenga port setting hi chuan enter tila machine name tab kan tianga colon kan danga tab kan tilenga server enter printer name tab kan tianga colon kan tianga tab kan tilenga HP LaserJet 1000 enter port name port tab colon tab USB 001 enter data format tab colon tab IMF kan china kha kan pilenga hi ama tab setting achung che kan jirang tho kha ni maya hi kan select lenga mi china hi avain eta taipa indian and tab kan tilenga chuan geo imagine jona kan da lenga abutan na ho hi tle min ron pi lek se kan ti chu hebi avai choice na kan ji to kha chu kan se to khan heng mang hi kan choice le don ani hoi jok mang hin level hen ro dom dek sela colon om tu kan du na mun ruler sa kan click to pang apply server om tu kan du na mun ruler sa kan click le to mai tu ti apply kan ti lenga han okay hi align spacing khat azim de meti za de kan ti ni chuan he align spacing ani kar ti hi mati zo na control pali ta om kha akhanin intu angin zo ti zo le mai to rectangle kan la lenga kan rectangle pole a line tool kan langa line po phele de te mai to shift mit chumin ani pa papina kal thai kan ti ka alaina che khianin aron vale pe panga khan thale mai to yan asan thanin pot the je je the line kha ene pot tuna in sa hi control c copy control v paste pot ula son thar vel mai to
kan kha lesson 6 chu ni la ta ni